maya ni mamwe maria tkuhaririye Inooro Thaa ithatu. Beteka kumira bunge-ini ya Kiambu gikundi kia MCA gikienda kuhinga wabici ya Speaker Stephen Ndisho. Muikariri giti wa kanjo ya andu aguteka kuma kaunti ya Murang'a Jokibe ni akuite. Umodo murito muno because we do tutara expectaga. On Sunday Bishop was full of life. Daronekaga mundu rathi. Kanitha wa House of Hope ituraini ria Kayole gucakaya gikuo kia mwambiriria wayo Godfrey Migwi. Munini wa president agitiriha icera ria thiku igire kaunti ya Machakos na Raila Odinga akuruguragia tafarira cia ukuria mwena wa Migori. Ngatho cia mwanya muno makirioro hari ugikorwo wiroreire ceceni ya Inooro TV ciandite wega thaa ithatu ni mathaa ma utuko riu mathaa ma kumenyithia maria tukuhaririirie. Nititagwo Jabi Wanja omutaurito na njira ya cieko etagwo Joki wacage itukira tutorane hamwe nigetha tukumenyithie maria andiki aitu a mohoro mahariirie. Nie njitagwo Ken Wakura. Kuma na beteka bunge-ini ya Kiambu thutha wa gikundi kia MCA matongoretio ni mutongoria wa aria aige mathire kuhiga wabici ya Speaker Stephen Ndisho thutha wake kuhiga bunge muthenya wa ira. MCA aya maugite kuri maundu mangi mabata magirirwo kuhingio mbere ya bunge ithiete rutha rwa thiguku Karo Kinyugo wa Maura no natuhingurira gikunjo giki na ripoti ino. Makuwete nyororo, nyundo na kufuri gitutu kia MCA mathio nginyagia wabici-ini ya Speaker wa Kiambu Stephen Ndisho matongoretio ni mutongoria wa aria aingi Gideon Gachara. MCA aya maugite Ndisho arahingire cikaro cia bunge o riri kuri na maundu matiganite magiriire guikarirwo thi ta mathire maria county iri namo maene kandarathi tiganite o ndumwe na ugai wa budget ya kuibaibiria yake ya watu 5 wa 6 wenye wamefanya wanaita mpaka ma contractor huko wanadanganya ati kulipwa analipwa na saa hiyo speaker anajitengenezea jina ati ni ya governor. Hatuwezi kaa hivyo ati tunapigana na executive na assembly in expense na ka group wa watu wawili. I say that what happened today is a bit unfortunate, but as the leader of majority I will write to the speaker requesting him to convene a special sitting so that we can continue working for the Kiambu people. But in case he does not hit to our request, we are going to use whatever is within our power to make sure that we convene and we work for the people for the remaining period of time. Handu-ini hake Ndisho augite bara iria arakorio yumanite na murugamo wake wa kuruta thirikari ya county mahitia makiria hari urihi wa mbeca cia ene kandarathi. All the reason why this is happening are two issues. One, there is the thorny issue of paying bills in this county, which the contractors and suppliers came to the assembly 2 weeks ago seeking the intervention of the assembly to help them be paid. And these are people who did work here and supplied from 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. They have not been paid. Ndisho ateithirio ni afitha borithi kuma wabici-ini yake o nginyagia ngari-ini yake. There was misunderstanding between the speaker and some few members of the assembly, but at length we have discussed and we have an agreement that we should stop this until further notice. Riu bunge ya Kiambu ni hingitwo o nginya riria speaker ngienda gwitana kana kugia na undu wa bata ungienda cikaro cia bunge. Ngiribotera Inooro TV getwo Karo Kinyugo Mwaura. Muonjoria we gatũ na muikariri gite wa kanjo ya andu a guteka kuma kaunti-ini ya Murang'a Jokibe ni akuite. Kuringana na family yake Kibe uria kwa ihinda iraya akoretwo agitungata honge-ini itiganite cia thirikari kuma o hindi ya wiyathi akuite akiamukira urigiti thibitari-ini umwe guku mucii munene wa Nairobi. Mwandiki witu Harun Njoroge wa Maina ni weratarĩria.
Ndumiriri-ini yake mutambo-ini wa Twitter, Minister wa barabara ukui na miako James Macharia uria onake aumite kaunti-ini ya Murang'a akiumiriria family ya Joe Kibe augite amukirite riboti yegie gikuo kia Joe Kibe na kieha. Macharia augite Kibe arari muthuri uraihuire ugi na ciugo cia motaro o hamwe na wiheani munene hari utungata wa muingi bururi-ini makiria kumana na ugi uria akoretwo naguo kuona ni umwe wa andu aria matuikire andiki akaru thirikari-ini ya mbere thutha wa Kenya kwigira wirathi agituika mwandiki mukaru ministry-ini ya mai. Joe Kibe akoretwo ari muigithia ruhonge-ini rwa miako na ukuria na o hamwe na ruhonge-ini rwa urimi na mahua. Ugi wake wigie mibango ukinyaniria urugamiriri na mathabu ukimwambatiria ngathi honge-ini iria aigithitie. Kibe akoretwo ari murugamiriri munene wa kambuni kihiri ciake o hamwe na gukorwo agitongoria ikundi itiganite cia guteithia muingi. Kibe uria ni ithe wa Captain Gilbert Kibe uria ni murugamiriri munene wa ruhonge rwa urugamiriri wa ndege bururi-ini Kenya akoretwo mukirigiti wa kanjo ya athuri na atumia a gutika a kaunti ya Murang'a aria hamwe nao ni muikirigiti wa kambuni ya Royal Media Services Dagitari SK Macharia, Dagitari Peter Muga, Dagitari Nyamujoka, Muthikafu Gideon Githiga, Maina wa Njige, Faruthi Solomon Karaja, Muthoni Likimani, Nicholas Ng'ang'a na Professor Lucy Irogo Gituru akiria oire thutha wa gikuo gia Charles Rubia. Kanjo iria ikoretwo ikihe bururi na ona kaunti ya Murang'a ciugo cia motaro na gutuika kimuri maundu-ini ngurani ma kibururi ta thayo urumwe na uhimbiria wa riboti ya BBI na maundu-ini ma Murang'a ta kurehe atongoria a kaunti o hamwe na ona kuonereria ayuthi gacira. We as council stand for peace in Murang'a, and of course not just in Murang'a, the rest of the country. We take a lot of interest. We want to see everywhere that there is, everything is peaceful, whether it is competitive politics or not. The country still needs that kind of peace, because without peace nothing works properly. Whether you call it the business or the politics or social relationship, all those aspects of human being get affected. Kibe agitongoria amemba a kanjo ino ya athuri na atumia gutika a Murang'a gutambia ndumiriri ya urumwe na thayo iria yanjiriirio ni President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kuiguithania bururi handu wa ruma o magitambia thayo kuma Mount Kenya kinyagia Nyanza, rimwe magicerera Odinga gwake mucii na ndumiriri ya kuhona kwa na ihenya riria ari murwaru mwaka muthiru. These are Murang'a elders led by my old friend Joe Kibe, and you can see also one of our very old friends here, SK Macharia. Haduini ha Inooro TV, jitagwo Harun Njoroge wa Maina. Kanitha wa House of Hope itura-ini ria Kayole County ya Nairobi uracakaya gikuo kia muini hamwe na muhunjia Godfrey Migui. Migui arakwiriire mucii gwake thutha wa kuhotwo ni murimo wa kuhaica gwa thakame uria koretwo akirigitwo. Migui arakwire ari na miaka 40 na atiga mutumia Faith Jerry na ciana 4. Jengawa wa Boy ni agucerete itura riu na akahariria riboti ino. Kuri na ituria kiha itura-ini ria Kayole na maithori maruo ngoro-ini cia arumiriri, family na arata muhunjia na muini Godfrey Migui thutha wa kwamukira riboti ya gukua gwake. Migui niwe uratongoragia kanitha wa House of Hope Kayole, mucii munene wa Nairobi. Nyatuthiriri tugitrainaga meciria maitu taruka mau angeithia ati na nie ndirona ngeithia ici ati ndaveroga vira itabetekiria ni tugicokereria. Kuringana na mwaria wa family yake, Migui akwiriire mucii gwake na akoretwo akirigitwo murimo wa kuhaica gwa thakame kwa ihinda. Rĩrĩa ndĩrakorire ndĩrakora nona nĩgũgwĩtĩtio ngari ambulance yũke ĩmwe ndanakorwo akinyio thibitarĩ tondũ
ambulance igi ukonekana condition yake ti njega ri irakorire ni ahurukite mweri 8 we 8 ni admititwo thiku ithatu no na ti horo wamenyekire tondu maundu make ni areo magiriri muno tondu arari hakumiriria andu we one ena thina wa mwiri ri ni agiagwo ni mwiri no andu matiroi. Kuringana na arumiriria kanitha wa House of Hope Kayole, Miguu arari kihumo kia mwihoko miturire-ini yao kuma riria ambiriirie kanitha uyu miaka 7 mihituku. Tondu ona uria uhuriire thimu abreakire news uria agiciguire thiini wa TV ya Inooro, na actually umondo murito muno because ni undu tutara expectaga. On Sunday Bishop was full of life. Ndaronekaga mundu rathie ti kawaida yake kuhujia auge ginya Naomi the Grace no Sunday ni ugire no kurikia ibada yothe na ni hori udacokia meciria makwa ndona atiriri ni ta kwaheri augagira kanitha. The Bible says atarihubiri masaa mingi kwa sababu alikuwa anajua hawa anawahubiria hawataonana na yeye tena. Ni kama mimi ni hubiri la mwisho hapa na niwaambie ninaenda Amerika na sitarudi tena. I know you'll miss me. Agicaka ya muhunjia uyu munini wa President Dagitari William Ruto augite Miguu arari kionereria kiega kio tongoria wa ma. Saturday ni atwitete akiruta mburi akihea hujia na athuri akiuga ni ekwenda turianire na riria twarianagira ndari na ciugo nyingi aragio ciugo cia thayo. Pastor Miguu ni murata wakwa wa giti kia mbere na twaririe nake Sunday rucine ona tukabanga uria tuguthie nginya mabururi ma nanja kuhunjia none aranyitire thimu yake na arathie Ngai aromuhuruki handu hega. Rest in peace, Bishop Godfrey Miguu. We love you and God love you so much. Ni ndeto yamukiritwo na kieha kiria ni arumiriria ria muhunjia Godfrey Miguu aramenyerete kuhunjagirio kiumia kigongona-ini kiria. Ngiribotera Inooro TV kuma Kayole, kaunti ya Nairobi, gitagwo Jenga Wabui. Ntogotuma pole shito kuri family iria ciothe ciurito ni endo ao. Niguo tukamahoera Ngai athie na mbere na kumahe hinya. Riu tugithie na mbere, President Uhuru Kenyatta oretie honge itiganite cia ugitiri ikorwo ikihe andu ethe aria mararikia githomo ruhonge-ini rwa NYS mieke ya kuruta mawira honge-ini ciao, kuna ni monanitie no makorwo makihokwo na gukorwo na weruteri wira-ini wao. Akiaria ri giikaro-ini kinene kia ngwatanio ya andu ethi niyo NYS mwena wa Girigiri, kaunti ya Nakuru hindi ya mambura ma kurikia mathomo kwa makurutu 7,300. President Uhuru wa Kenyatta augite thirikari no iguthie na mbere na kuhuthira ruhonge rwa NYS niguo kurunga mitugo ya andu ethi itemi-ini ria kumahaririria niguo mariko mawira kundu gutiganite. NYS tracking system is now operational and contains a comprehensive data of 107,350 youths who have undergone the NYS program since 2014 and another 49,511 continuing servicemen and women at different stages of the program. The system has now become a reference point of choice for employers in search of superlative employees known for their hard work and excellence. And on that note, I wish to commend today our discipline services for paying heed to my directive to employ NYS servicemen and women during their mass recruitment. ODM Raila Amolo neire gutigirira atotire munyaka murigo mathini na njira gutiga tare no hoti wa gukinyira tugata NHIF nimegira na kadi icio na gukinyira utungata uyu hatari kuhingisho.
Odinga aritie o thutha wa kuruguria tabarira ngurani mwena wa Awendo kaunti-ini ya Migori icira-ini riria aumagaritio ni atongoria matiganite thirikari-ini nene. Julius Kareithi wa Munene atinda mwena ucio na ni ahariirie riboti ino. Awendo Uriri kaunti-ini ya Migori ni kumwe gwa kuria mutongoria wa ODM Raila Odinga ikinyitie kambeni-ini ciake cia kuririkania muingi ati ari okuo na ati ni ategete gututamba wa guthikiriria mabata ma muingi. And this area tunaweza kutoka hapa ile Gogo Falls tunajenga bwawa pale, ni damu kubwa hapo, alafu hii the whole of that area going to what we ambaye na kwanga mafuriko iko kulekea Kademu kuchini yote inapanda miwa. Naona nyinyi mna furaha sana, furaha ya juu kabisa, kwa sababu mmeona baba. Ni mnajua baba ndio mtu wetu, na mimi ndio namshikilia kule magharibi mwa Kenya. Waluya wote wanamupenda, na nyinyi. Odinga ule umagaritu ni atongoria angi thirikari-ini nene augite thabari iria akoretwo agika ni cia kwamba gucokaniriria muingi mutaratara-ini wake wa Azimio la Umoja mbere ya kwanirira mwerekera wake wa uteti tariki 10 mweri uyu. Jawendo more. Jawendo more. Mtu yote hataki kupanda hiyo barabara pali wewe iko, tutamwaga yeye nje na sisi tutabaki na wewe vile inatakikana. Ule jamaa alikuja hapa juzi, alikuwa na Moi, akamuibia Moi, akamfukuza. Akawa na baba akaibia baba amefukuza yeye wakati alikuwa na Kibaki. Amekuwa na Uhuru sasa anasema huyu ni mwizi, amemfukuza. Sisi kama Wakenya pia tunasema hatumtaki. Sisi kama watu wa ODM lazima tukue loyal kwa ODM na Raila Amolo Odinga. Wale ambaye wanatembea usiku kwa PDP, wanatembea usiku kwa tangatanga, mchana wanatembea na ODM, si mnawajua? Si mnawajua? Icira-ini riri Odinga ni athurimite waki wa thoko ya ndende na gucoka kuruguria cukuru wa KMTC Awendo na muthia gucoka kuneana ceki ya ciringi milioni 138 kuri kambuni ya Sony Sugar iria igomeirwo ni murigo wa mathiri. We want to thank the government for agreeing to come and set up this college here in Awendo. This was as a result of consultations between the area member of parliament and the national government. Tukaambiwa ya kwamba lazima tuhakikishe maendeleo imepelekwa kila mahali Kenya. Ciĩranĩro-inĩ ciake kuri aikari, Odinga ni aranĩire gutigĩrĩra atĩ nĩ ahatura a Kenya othe arĩa magomeirwo nĩ mũrigo wa marĩhi ma thibitarĩ na njĩra ya gutigĩrĩra wona aiyũkia wathani nĩ agatigĩrĩra atĩ arĩa othe ahinyĩrĩrĩku nĩ megĩra na kandi ya NHIF ĩrĩa ĩgacoka kũmateithĩrĩria kũhũthia mũrigo ũyũ. Tigarite ihinda rĩa kiumia kĩmwe mwira mutongoria wa ODM Raila Odinga anire mwerekera wake wa uteti icira rĩake matũra-inĩ rĩronekana kuhe arũmĩrĩri yake mwĩhoko wa ukanaga kũgũagũa ihinda rĩa kinya. Ngiribotera Inooro TV kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Uriri kaunti-inĩ ya Migori, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene. Munini wa President Dagitari William Ruto augite ati ti kurega ararega kunyitanira na aruna ake kwarira ndama cia mwaka wa 2022 ta uria President Uhuru Kenyatta na atongoria angi makoretwo makiuga. Akiendea kioneki giake icigo-ini cia ubunge cia Yatta na Masinga kaunti-ini ya Machakos, Ruto augite kiroto giake nikio gitaratwarana na kia aruna ake makeria hari kuhuranira ihoto cia mukenya wa gikiro gia thi na kumuteithĩrĩria gukinyaniria iroto ciake cia meramano. Wairũ wa Nyambura ena ũhoro ũcio makeria kuma kaunti ya Machakos. Harambe! Ihenya-inĩ rĩake rĩa thingira wa iregi, munini wa President Dagitari William Ruto akoretwo akiorotwo ni kwagarara ũndũire wa ũteti wa Kenya wa kwaga kunyitanĩra na atongoria angĩ nĩguo thabarĩ ĩno ĩhũthe. Watu wa bottom up hapa nione watu wa bottom up. No agitiria icera rĩake rĩa thikũ 2 kaunti-inĩ ya Machakos, Ruto nĩ etĩkĩrĩte thitango ici akĩnyitĩrĩra atĩ kĩoneki gĩake nĩkĩo gĩtaratorana na kĩarĩa arerwo anyitane nao. Saa hizi wananilaumu mimi
ati huyu ameenda kukusanya watu wa huko chini, sijui mahasla huko chini, hataki kufanya kazi na wadosi, sijui. Imefika wakati wa kubadilisha model ya uchumi. Tumepanga ile ya kutoka juu, wananchi wanangojea chini, huku chini haijafika kwa miaka 50. Na hakuna miujiza itafanyika ati itafika next year. Agitura marima orege ndumiriri-ini ya President Uhuru Kenyatta bunge-ini ya bururi, Ruto ena murugamo ngurani akinyitirira ati ihinda-ini riri nirio arimi maragura fertilizer na thogora uri iguru makiria ni undu wa gutiganirio kwa mogaruruku maria arehire riria ari minister wa urimi, ihitia riria aroiga ati angikaingira wabici-ini akambiriria na kurirunga. Leo katika Kenya ile mbolea niliteremusha nikiwa waziri wa kilimo mpaka ikafika 2000. Leo imerudi tena 5000. Mimi nataka niwaambie next year tunapunguza gharama ya mbolea, tunapunguza gharama ya mbegu, tunawapatia maji, tuzalishe chakula, kila mkulima aweke pesa kwa mfuko. Hapa kuna muundo wa Kenya mpya. Hapa kuna nafasi ya Mkamba kuwa rais wakati wowote. Mborana awe Mpokomo, awe kabila gani Mlendile, hapa ana nafasi. Maana hapa hakuna hesabu ya kwamba kwenu watu ni wangapi na mnataka nini. Hapa ni kusema tunaamua Kenya ende kushoto na inaenda kushoto. Miaka 4 tunaimba rege, sijui inaenda wapi. Munini wa president no ateterithitie ati ndarahunduka murugamo-ini wate we na kiama giake kia UDA matikurutithania wira na ciama ingi tondu nyingi anyitirire ati nicio icigo na nduriri na nicio cicokaga kwahurania bururi ciarega kuramatwo wega. Tusikubali kuambiwa ati nyinyi ni wa kabila hii endeni chama ile, nyinyi ni wa kabila hii endeni chama ile. Hiyo ni mpango ya kutugawanya, ndio watu wachache waendelee kututumia, wapate vyeo, wapate mamlaka, wananchi wanahangaika. Huko Kitui sisi tumejipanga. Na nataka niseme sisi hatuwezi pangwiwi. Sawa sawa? Hatuwezi fanya nini? Pangwiwi. Ukienda Motomoa, chama ni UDA, rais ni Ruto. Akirahira tabarĩra cia thirikari iria tongoragio ni President Uhuru Kenyatta, munini wa president augite ati akoretwo na itemi ria mwanya ria gutindika imwe iria cikinyanĩirio kaunti-ini ya Machakos, na nicio arenda aikia akura makiria ma 600,000 a kaunti ino makamba kurora mbere ya matuite matua mao githurano-ini kia mwaka ukite. Hii serikali mimi nimekuwa deputy president from 2013. Si tumejenga reli kilomita 700. Si tumejenga mabarabara 10,500 kilometers. Si tumeunganisha stima 8.5 million. Si tumejenga TTI 170 katika Kenya hii. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Matu, kazi ya hawa wengine hapa Kenya iko wapi? Tupatie William Ruto hiyo nafasi yenye ameomba ndio afanye hii jambo anasema anaweza fanya. Kama tungepea Kibaki tungekuwa tunalipa primary education. Kama tungepea Kibaki tungekuwa hakuna bodaboda. Imagine kama bodaboda ingekuwa. Agitiriha icera riake ria thikũ 2 ria kumatha kura kaunti-ini ya Machakos, munini wa president na batuni yake manyitirire ati mubango wao wa kwarahura utonga wa bururi wirigirirwo gukinyaniria maundu meri. Wa mbere ni gutaithiriria mukenya wa thi gukinyaniria iroto ciake cia miaramano, na wa keri kwarahura utonga wa taoni iria cikoragwo matura-ini. Ngiribotera Inooro TV kuma taoni-ini ya Masinga kaunti-ini ya Machakos, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Rĩu tukiuma kaunti ya Machakos twabe tuhomuke tugucokerera thutha ndagĩka itarĩ nyingĩ ndũgathiĩ kũraihu na tugicokereria. Arĩmi a macani a gĩthĩi gĩa Thumaita gĩcũgũ gũkenio nĩ mogarũrũku marĩa maratabanio nĩ thirikari rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi.